Je dobro? Jao što je dobro. Kako sad sa dva telefona radiš? Oduzimo ovo, gledaj. Halo, neko te zove? Ko te to zove? Ko te to pozvao? Maca? Maca te pozvala, vidiš? Javi se Maci, kaži nešto Maci. Da, to je Milan. Gdje ćeš bre, ići? Nemoj tamo, evo ovdje kraj. Ne. Evo, gledaj. Ajde. I popela se nas to. Joj, sunce. Ajde, rušamo malo. Evo ovdje. Ma ne, ona hoće se sama da jede. Evo ovo bolje. To je tvrdo mnogo. Ne znam da ona hoće sve. Jel ne uzmije? Gledaj, mali.